Izvolite odgovor predsjedniče vlade. Hvala lijepa poštovani zastupniče Raspudić. Što se tiče vaših pjesničkih aluzija i stanja vlade i toga što učiniti i kada rekonstruirati, točno, da nije bilo aktivnosti DORH-a u vezi 3 člana vlade ne bi bilo nikakve rekonstrukcije, to je istina, da se tu razumijemo. Međutim, ja ne mogu odgovarati za stvari koje ljudi rade, a bez da mi kažu ili se dogode, a oni su tada bili nešto drugo u odnosu na ovo što jesu. Međutim, postoji načelo presumpcije nevinosti. Trebali bi se vi čak, jer vidim da imate europske teze u retorici, malo informirati što bi političari trebali raditi prije nego što drugim ljudima unaprijed lijepe etikete da su krivci, da su kriminalci. To je vaš glavni sport, to je glavni sport vašega kolege kojeg je Mario Kapulica posramio tako da se ja čudim da on još ovdje sjedi. Čovjek je dao ruku, rekao je ako Mario Kapulica dokaže na poligrafu da nikad nije bio u Slovenskoj za razliku od vašega glavnoga frenda, a to je karijes covid sa Pantovčaka koji je tamo došao u vrijeme korone, u vrijeme lockdowna, vukao za ruku načelnika glavnog stožera kao malo dijete i prisilio ga da tamo usred lockdowna bude u buži koja je u vlasništvu korumpiranoga čovjeka protiv kojeg postoje kazneni procesi, onda bi bilo fer gospodine Grmoja, prijatelju gospodina pjesnika Raspudića, da ste se negdje sakrili još dalje od ovoga gdje bi se Grbin trebao sakrivati. To je vaš integritet, to je integritet Mosta. Dali ste ruku, ja to nisam gledao, ali me Mario upozorio pa sam kasnije pogledao, ja ne znam što vi tu radite. I to ne jedan, 2 poligrafa, 2 poligrafa. Imate možda još evo par dana da se odlučite kad ćete napustiti. Da je bilo obrnuto Mario bi otišao, on je čovjek od integriteta. Vi ovdje sjedite i dalje hladno, valjda zato što ste navikli bacat blato bez argumenata na druge. Što se tiče Bosne i Hercegovine, štetu koju je za interese Hrvata u Bosni i Hercegovini napravio karijes sa Pantovčaka kada je Bošnjacima rekao prvo sapun pa onda parfem. Neće isprati ni mostarske kiše, ni Nijagarini vodopadi, vi znate dobro kod mentalni dinarski, ja ga imam isto kao i vi. Da vašoj familiji neko kaže prvo sapun pa parfem, vi sa tim ljudima ne bi pričali 10 generacija. Djeca bi se tukla na autobusnoj stanici kad idu u školu, dolazili bi vikat jedni drugima na kuću kao što su običaji dole, a kamoli da biste privolili onoga kome to kažete da pristane na politički dogovor i kompromis o promjeni izbornog zakona. Mi trpimo štetu, štetočine koji ovdje zastupa proruske stavove već mjesecima, naziva Ukrajince korumpiranima, vaš glavni partner, mecena i sponzor, a vi ste mu jatak u Bosni i Hercegovini i sad ćete se još pojaviti i vi, vjerojatno i on i vaši frendovi dole male strančice koji imaju 3 vijećnika zagovarajući treći entitet. I onda ćete Hrvate u Bosni i Hercegovini iz položaja žrtve, majorizirane žrtve dovesti u položaj krivca i odgovornoga za blokade institucija. To je agenda. Ja sam ju razotkrio, jasno je vidio, pojasnio je našim partnerima, svim hrvatskim političkim strankama u okviru HNS-a, a to nažalost znaju i svi u međunarodnoj zajednici. Hvala vam. Moj utjecaj je velik, a njegov utjecaj je nikakav nego štetočinski. To je poanta. Hvala vam lijepa.